Kelesoan laku pentu tuan lipu. Siapa ramba si baru barana. Taluk turiangna kaisungan pa panumbangan lamai lilina basitangana. Limbong tumarakutan lang ang katumempunan na taluk turiyang na titongkonan siyang bararamba lolo sumalik na hindi kaisungan si barubarana lalimbong laupalimbong sang bukukada sang pati kanan bisara tukumua karampuan tamasula nasang kakin jalan talindo mairi titimang mga bulololong kirande maaw tang telesoan.
Say. Radana mesiman rukote pasiriwana tandung kalolaran pakapana diong suleng kalarakna anggate gayang mak dandan bintoen mak paran-paran tu nakarara kapain de garuga ampulen bang di salisangka di darandang palelean kumako tang silele pa nasio tinggi inde to siria kada situru lan telepongan tondok kalau pak nalipu sanda kasale sakit di pamatua tanah rokok suleng karara tamas solanasang apa kikuah pura siamiki sidirolindo kupu siamiki siman tapi rupa angga tarung pulawana lolo sumanikna inde tongkonan sibar rubarana Naki gua ala bayu selek na dodo sang kalamak na kedio mokan lama rinding pala lama tulang butaruno rokko sulen kararata Ladiong mak meresalu rokko mak pasarandanan toko modern ni mani katang palambiran katang paukuran labir kana temai sorongan sepu tangun nisa tangan hampa bayanan sapa di karamanik tanggung pemaranga panglisuan na rantean tuyu tawan lima diong bating takang kanan lima tupe inawa na torno mapakundun boko nenek mo patandewaka dio tondon to batang tanatang sundun mo katong konan tatang upo pendaunan na kamadan denanta lantai ada na rantai kalua ilantai alo do demo lantai kula tarande lulangan na kikuha minto na katang palambiran katang paupuran kikuha da dika tawan lima diong bating da takang kanan lima tupe inawa sangadin na laki palimbong rokko suleng karara ataki patasi ke diong riwan malabita belan na kita pantaranak na pande paliyong pangluluan na tadung kaisanan to manarang mundasi ipokan alimbang to pande undaruma kaselan na koli-koli to manarang unumpu renge katung pasikay mo lembale to nene di jumpuiran na di kalapa katampa kapelalan na lang nurata balayan siya rumpuro pamenta siroro di kaki kalian maknanda bandang siulang na kinontong lama patasing roko suleng kalara tama palimpong liong riwan malabi ita nakali malabi ita laung kalo inatang salakalo natondong to bagang talaung bori inatang salabori din na siya upa tatontong nariatan nun kada situru na salanan sapan minangan na bisara misabungan na tatontong si pasare tamatang manalangin neng na si panganduan tama parara na batara na puwang matulutang manalangin puwasamba batulalikan daw masuang gana to puwanganan lauriatan nun ki mas solanasa tatontong masak ki mahiri marulin din solanasa na tiko tabe tapatan rampak taling aduan tata palidan culing seo kata ki kambio santo pi sangararata yang matu katongkonan kamarintinan na nenek nikah
rombongan na si nenek nikah tungkonan kalau lu lampio turampo untan data sikira makamban untuk ding bulawan ibu kota masih ada rampo matan kian surut lain deki alang sitaru inan nomor misa inan nomor 2 sitaru na rombongan na Bapak Amel timika Papua rampo metan damali tutun kaboro lako Bapak Anesa lain deki alang sitaru lantang nomor apa selako kasera sitaru na katongkonan kamaritinan na keluarga almarhumah Nenek Jeffrey rombongan na keluarga almarhumah Nenek Jeffrey liatung tongkonan Pak Puluman liatung turampo metan damali itu turun kaboro lakorina lain deki alang sitaru lantang na tiga 956 sitaru na katongkonan kamarintingan na Nenek Najeri rombongan na siya Nenek Najeri lamay nanggala turampo metan damali itu turun kaboro lako Mama Ribing lain deki alang sitaru lantang na Mama Ribing sitaru na katongkonan kamaritinan na Papa Alisa karatuan rampo metan damali itu turun kaboro lako Mama Lian lain deki alang sitaru lantang talung pulung kaserat 50 nanan rombongan na Papa Alisa siapa Papa Analisa Lampio rampo metan damali itu turun kaboro lako si Nenek Depon lain deki alang sitaru lantang talung pulung kasera 50 nanan sitaru na katongkonan kamaritinan na Florencia Lisata Jemaah Jakarta rampo metan damali itu turun kaboro lako Pius Senterimbu lain deki alang sitaru lantang talung pulung kasera 50 nanan sitaru na katongkonan kamaritinan na Beatrice Bungadatu Jemaah Jakarta rampo metan damali itu turun kaboro lako Anis Senterimbu lain deki alang sitaru lantang nomor talung pulung kasera 50 nanan sitaru na katongkonan kamaritinan na Papa Aroni si Papa Aroni jong may palopo rampo metan damali itu turun kaboro lako Mama Lian lain deki lantang talung alang sitaru lantang talung pulung kasera 50 nanan sitaru na katongkonan kamaritinan na Nenek Deo balik tumbang datu rampo metan damali itu turun kaboro lako Mama Lian lain deki alang sitaru lantang talung pulung kasera 50 nanan sitaru na katongkonan kamaritinan na Nenek Andro si Nenek Andro lo may kalau lampio rampo metan damali itu turun kaboro lako si Nenek Beni lain deki alang sitaru lantang talung pulung 2 talung pulung karua rombongan na Papa Arya si Papa Anarian Samarinda rampo metan damali itu turun kaboro lako si Nenek Depon lain deki alang sitaru lantang talung pulung kasera 50 nanan sitaru na katongkonan kamaritinan na Papa Arya si Papa Anarian Samarinda rampo metan damali itu turun kaboro lako Nenek Beni lain deki alang lantang talung pulung 2 talung pulung karua sitaru na katongkonan kamaritinan na Nenek Sonda Boko tumbang datu rampo metan damali tutun kaboro lako Victor Batu Papa Adea lain deki alang lantang talung pulung kasera lantang talung 50 nanan sitaru na katongkonan kamaritinan na Nenek Sarni Boko tumbang datu rampo metan damali tutun kaboro lako Victor Batu Papa Adea rombongan na Nenek Mundan si Nenek Mundan Boko tumbang datu rampo metan damali tutun kaboro lako Victor Batu Papa Adea rombongan na keluarga Nebau Boko tumbang datu rampo metan damali tutun kaboro lako Victor Batu Papa Adea rombongan na Nenek Adel si Nenek Adel Boko tumbang datu rampo metan damali tutun kaboro lako Victor Batu Papa Adea rombongan na Nenek Erni Tobau rampo metan damali tutun kaboro lako Victor Batu si Papa Adea rombongan na Nenek Betu Boko tumbang datu rampo metan damali tutun kaboro lako Victor Batu Papa Adea rombongan na Mama Leni Wandula rampo metan damali tutun kaboro lako Victor Batu Papa Adea rombongan na Mama Esi Wandula rampo metan damali tutun kaboro lako Victor Batu Papa Adea rombongan na Tasya Sola Andri Jemaah Flores
Katungkunan kamarintinan Natasha Sula Andre Jomay Flores Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Victor ba tu bapak Nadia rombongan na Nenek Manta si Nenek Manta boko tumbang datu Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Victor ba tu bapak Nadia rombongan na si Nenek Rapa boko tumbang datu Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Victor ba tu bapak Nadia rombongan na Nenek Adel si Nenek Adel boko tumbang datu Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Victor ba tu bapak Nadia rombongan na mintu na to lain lagi alang sitar ulantang talung pulong kasera saya lako 50 nanan putole pa mintu na to lain lagi alang sitar ulantang talung pulong kasera 50 nanan sitaruna katongkonan kamarintinan na Robin Soladina sang siturusan sang tiangkaran Robin Soladina Jomai Jakarta Turampo maarin din natin dong tongkon matukonan laki tutun kaboro lako Rina Soladina lain dari alang sitarulantang talung pulong kasera 50 nanan sitaruna katongkonan kamarintinan na pinaruntung Jomai Jakarta Turampo Metanda Mali tutun kaboro lako Mama Robin lain dari alang sitarulantang talung pulong kasera 50 nanan sitaruna katongkonan kamarintinan na Papa Yesi lihat mo benteng lepong Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako anak Papa Rina lain dari alang sitarulantang talung pulong kasera 50 nanan rombongan na Papa Rain Manokwari Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Albertus Pasau lain dari alang sitarulantang patang lantang nomor apa saya lako kasera sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Papa Aceh Jomai Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Ita lain dari alang lantang talung pulong kasera 50 nanan sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Mama Riris Kendari Sulawesi Utara Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Dedi lain dari alang sitarulantang talung pulong kasera 50 nanan sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Papa Mila Ratebau Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Ita lain dari alang sitarulantang talung pulong kasera 50 nanan sitaruna katongkonan kamarintinan na Mama Dandi Pasar Lama Tutumbang Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Papa Rindi lain dari alang sitarulantang talung pulong karua rombongan na Papa Sandi siapa Papa Sandi jong Makale Rampo Metanda Mali Untan data sikira ramakamba nontoring bulawan ibu putang sideran Rampo Matangkian Suruh lain dari alang sitaruinan nomor misa inan nomor 2 sitaruna katongkonan kamarintinan na Papa Sandi siapa Papa Sandi jong Makale Rampo Metanda Mali untan data sikira ramakamba nontoring bulawan ibu putang sideran Rampo Matangkian Suruh lain dari alang sitaruinan nomor misa inan nomor 2 sitaruna katongkonan kamarintinan na Santorante Jomai Manokwari Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Albertus Pasau lain dari alang sitarulantang nomor apa selako kasera rombongan na Papa Alisa siapa Papa Alisa Karatuan Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako si Mama Robin lain dari alang sitarulantang talung pulong kasera 50 nanan sitaruna katongkonan kamarintinan na keluarga Nenek Runggang pakai Rampo untan data sikir ramakama nontoring bulawan ibu putang sideran Rampo Matangkian Suruh lain dari alang sitarulantang talung pulong kasera 50 nanan sitaruna katongkonan kamarintinan na Mama Aurel dan Mama Willy Jomai Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Kristina Pasau lain dari alang sitarulantang talung pulong kasera 50 nanan rombongan Ibu Nurlela Bernawi Jomai Ambon Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Kristina Pasau lain dari alang sitarulantang talung pulong kasera 50 nanan sitaruna kan ketongkonan kamarintinan na Insinyur Corvis Rantereru Jomai Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Kristina Pasau lain dari alang sitarulantang talung pulong kasera 50 nanan sitaruna katongkonan kamarintinan na Papa Wisnu Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro lako Kristina Pasau lalanggang di Masalialang sitarulantang talung pulong kasera lantang 50 nanan sitaruna katongkonan kamarintinan na Ibu
Ibu Yohana Dite Jumay Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu Kristina Pasau lalangan ki Masalialang Sitaru Lantang Talung Pulong Kasera 56 Sitaruna Katongkonan Kamarintinana Mama Loren Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu Kristina Pasau lalangan ki Masalialang Sitaru Lantang Talung Pulong Kasera 56 Sitaruna Katongkonan Kamarintinana Tante Obet Sumay Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu Kristina Pasau rombonganna keluarga Lawrence Paliling Sumay Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu Kristina Pasau lalangan ki Masalialang Sitaru Lantang Talung Pulong Kasera 56 Sitaruna Katongkonan Kamarintinana Dr. Andus Elkadang Sumay Makassar Rampo Metanda Mali Untan Tasik ke Rara Makamban untuk Ninggulawan Ibu Kutang Sileran Rampo Matang Kian Suru Langaki Masalialang Sitaru Lantang Talung Pulong Kasera 56 Sitaruna Katongkonan Kamarintinana Papa Palma Sumay Sampit Kalimantan Timur Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu Papa Raymond lain deki Masalialang Sitaru Lantang Talung Pulong Kasera 56 Sitaruna Katongkonan Kamarintinana Nenek Gebi Saranggu Lampio Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu Mama Gebing lain deki Masalialang Sitaru Lantangna sia Mama Gebing Sitaruna Katongkonan Kamarintinana Mama Gebi Makassar Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu si Mama Gebing lain deki Masalialang Sitaru Lantang Talung Pulong Kasera 56 Sitaruna Katongkonan Kamarintinana Mama Alvan Lampio Rampo Metanda Mali tutun kaboro lagu si Mama Keping lain deki Masalialang Sitaru Lantang Talung Pulong Kasera 56